अच्छा ये लोग magandagane he shettigera med chikkatame ये musiti ده صهري صديق درات دومي جمعة حكيات من شيء أقول ما قلنا عم شيء طال مش تكره صهري صدق هذا مية مال باكستاني अस्सलाम वालेकुम गुलबाज शमा जगे हर दमा के बश शादान बाते सख्ती सूरी शमा हजबार मगंदाते नीली आसमान जंबर में के शमा सरा हर वद साइक बत शमा हर वक्त बहार था बाते गुलराज मन बात को शैतगेरा एक बागिश मान लोट तक के हक मर्द कार दास्ता शरा जो सुपस्कनी दरगता ये मर्द कार अनुशुता कराची है दाना कुछ किंग की या दो मर्द में गुमश में हाल है वाल बेकना है नहीं समाचार आगे ये मर्द बाग हैं दा बाकी इसे सिस्टम लग गया था खुशमुश आस्ते को दिखे रहे ना खुशमुश को आस्ते सो आज को शाय अगर कंजूसी कने हाँ कंजूसी कने मुझे चम्मच बंद तकरीबन अंदाजा अच्छा माशमा रवन ने देखे मर्द कार ये किरा अम्मा ये कुमाले वाली कनान ने ये मर्द कार है दानिया मर्द कार या को दो चौका सता हाँ मर्द कार तो कराची वही शेतगर रे बाग हम मोड़ थके ये जाकर के शमाल पिजार गो शहर शेतगर कुछ शेतगर रे मच का तक ज़्यादा ही मच क्या सता ही मोड़ थका शमा के अंदर बाज शां सूत का ये दी में मच सस्ता है ये सूत का ये दी मच भी सूत का ये आप हैं लोगा से सोलर जता का ये शुमार पिजार में शेतगर बाजार है ये शेतगर लोगा एशिया आप तकरीबन जो दराज ये लंबाई पूरी एशिया यानी सोलर जता का चदांचे आप रवागाने एशिया बागा से रवागाने ये शीशे बागे हाँ आओ ये सब पूरा गो का अच्छा अच्छा सुन जोड़े केरल से बराबर था उधर कह रहे ठीक ठाक केरल से शब्बर का बूटा सार नी माछ में या को पास कपते का कपता और ढेर गोशवारा नहीं मच्छा नहीं हाँ जी आओ बाजार में या को दो शकरी या शकरी में गोश्त का कोई ना को दा बीजे की गोश्त स्टाफ करना हाँ देवा बरो उड़ा शादी भी दे मामा शो तो मच्छी आवाज दिया कम चले तो इधर नहीं है माने नहीं यार मैं मच्छी शेतगिर क्या कुछ हम शेतगिर आई शेतगिर भले जी आओ शेतगिर आप तगिर नाम है शेतगिर अमी तगिर के अंदर आपने अगर न कान पोछता ये नहीं ये चार तगिर ये सबसे चार तगिर ये चार तगिर है ये हो चार तगिर है आ सबरा पदा गिशी यकी अयरा उसा शेतगिर पदा साप्तु यकी गिशी अयर साप्तु अब तो आओ अब तो अच्छी उधर छुट्टी पदा कहते शेतगिर पदा शेतगिर कहते हैं शेतगिर छुट्टी के चार तगिर छुट्टी के मीराबाद दो तगिर मीराबाद पदा उधर भी पदा या तगिर रही अच्छा अच्छा 120 तंगा में 120 तंगा में आओ ये शेई बुता ये तगिर आबाद को तक टेंबा तयान पते जिया अल्लाह वालम कोलेरा बलिया ये मिले कभी कराची बशा दाऊद गुट है
آیر وشا پلان گوٹ وشا پلان آچی مردمانی امود سهری لشتگا امی واسطه مشهور مردم بودتگا مشهوری مردم بودتگا مردم بودتگا تی پته زیان یا که پیر کزین چون آشتا که یعنی ای بازار تو که شیعی بودتا شیعی دا چو گشتگه تو وقتا ای ونر پیری مردمان دا پایش کتا نهش کتا تماشانیا پیشا علویا مردی شو تو لوری یا دروازونا لوری تو اجا یا گهلی گونا تو گوهاری و یا جنین چھوٹیا ملکیا چاہتے ہیں ملک مردوں فیوریٹ کئی مردارا جی تو چی یک شما شیعی ہو تو شیعی یک شیعی ہو گوتی شیعی ہے کاروبار چیا چی شیعی ہے کاروبار شکا مردوں میں بیمار بھی من دمو چوک چکی جی مردوں میں ناتے پاس بھی میں وشانی کی بالکل ایسان جلدی ہمیں کاپری بستو دا کاپری بستو دا تو اسیا ڈوہلے گولے لوڑی یا جی پیر بوری لوڑی یا گورا ایسا جاگے بستو دا مردہ میرا لشت دیکھے یہ اما یہ مشکیہ دیکھے لوڑی پیدا کے ہمیں کو نانی چیز یہ شوازا چاہتی ہے پھر رو چکا ہے ہمیں چاہتے سر بلے یہ سر بلے سیٹے گا اینا مسئلہ نہیں تو بلے اسی سر بلے سیٹے گا گورا کوئی واجہ ہے گورا آ لوڑی چاہتی ہے پھر رو چکا ہے چاہتی ہے دا ماں بیری با نانی ورنگو شو یکر جستے کہ وجہ چولی پھر چکشی شیعی بزرگی ای شوتا مودا ایشا چچے ای میں ملک لوڑی اما شیحہ بلے گو شیعہ نگان شیحہ چارے ای میں ملک استقاری لو ای مجھتے کلون کھیری بول رہتا گو میرا ای آندالی گپی ای اچھے گپی نہیں میرا ایشا گوش کے تو مرو دگے جگہ تو منی آسے نو کر بو صحیح آسے لے ملے لوگ تو کتر رہا ہیں لوگ کتر رہا ہیں ایک ہے لوگ کر بو سے چار روز گرامی شیحہ چی کو بزرگا تو اچھ مقام منی گوھارا لکا کنگو تو منی لوگ ہے اکشی کو ماں وجہ لوڑی اکشی تو لوڑی یہ پرواہ نہیں اشیا شپا دو سے روز بو تو اشیا شپا لکا کو نکاح کو تو جلک بانو تسرا رشتہ کو ای لوڑی بنا لش اور جلکا کو کہ باہر شی بابا منچو تے کہ رکھا ماں لوڑی ہو اشیا شوت ہوتی کم امیری لی لیتی ہوتی بیاتے ڈوہلا رپیش داش او تو ہو لوڑی اشیا مانا تو تی چیبو بازار بیکو بھی جاؤ بازار تو کہ بیکو یہ میں علاقہ نا بیکو زائے نہیں میں 6 سال عربی کے کار کو تھا رندہ بٹو باشا ہوتا تو دبیر دبویہ بتے گئے 6 سالہ لوگ یا کار کو تھا مارے بچہ زانی میں لوگا کار کو تھا آج گپ پی کا میں نہ آج تک چھوٹتے تھا تو آٹے میں لانچا شتے گئے ماں لانچا شتے گا ماں میں یاد چوکی بوتا ہمیں کہ شوقت ہے لوگ آئے جی آؤ ایک ونڈو بوتا میں شتے گو تے ونڈو زانی نے جی آؤ 6 سالہ ماں بوتے گو رندہ میں شیخ ناصر اجمال شیخ ہے ناصر بن راشد میں ٹی وی چار گا نا میں نشی اگول مگل نام گوشی آدھے دولت والے پاکستانی اس میں بٹو پہلے میں تو کا مگل لیش گوشی واللہ والذی یادہ اس میں بٹو ماوشا بٹو اکشو بٹو دپا دہلیلہ للکا جی آؤ پتہ سہرے صدی کے درات دومی جمعہ حاکیات میں نشی اگول مگل نام شی تال مشتو کہہ رہے سہرے صدی آدھا میاں مال پاکستانی صدی رکشی میاں واحد میاں مگل لیش گوشی واللہ والذی یادہ بیزت واحد میاں مگل مانے دے حتل مال مانا داتی من شتو مولا الیاس باغا 21 مردماتا بلوچ میں علاقہ ہے ماں مولا الیاس رگوش کے ای صدی منشی برو گھتبو ساریا صدی سبزین یا چیزی کے لئے ملک عرب بو ساک بہت ملک عرب بو تو منی کرا مولا الیاس پک گئے مولا الیاس علی محمد سعدودی بیعات ہیں لڑے تو شو ملیرہ انو مرتا بیچارہ وشی اچھا گورا منے دے من کے دائی سے دوست میں بچک توار کو تھا ارے بیائی ایشی آرہ کم بستر مچی دیکھے لوکی چیز آلی گونے دوشی کچھ دیکھے بٹو بادشاہ ہیں بلے امک کولنا میں پہلے ملیم نچا رہے نو موبیل تھی کس طرح جی آؤ نو لندن یال طرح ادارہ سی بالکل آؤ گورا وجہ اینو گپشے کہ بیکو دیجک لارا بشا ماشاءاللہ مردوں کے بوتی جی اور راست تھا بالکل آؤ ہمیں دے واتے نا منی پیتیل نام بوتا معلوم میں باری پیتیل نام بوتا کہ
परचे मारे थे कब्रे जन का जागा नहीं अच्छा अच्छा इधर कन्नाती कारा है ये कहना से लगा नहीं शकराबाद है शकराबाद आओ इतने लोगों ने मकान ये तेर्रो है ये तेर्रो है मीराबाद आओ और मी अमके अब्दुल रहमत जी आओ अब्दुल रहमत कमी गलगल वाले गुलाश को रहोगी आओ आओ पूरा गप कप्तान दूसरी सरदार सलाम का मनी वाजहा में ब्रहोगी रोशनी मायरा बुतो अब के अब्दुल में को सरदार मनी वाजहा सलाम का पूरा आके शो मंदिर अभी गलगल वाला जिसको जमादार मगो जमादार मैं मीरा को सरदार उसी तई मिर्ची है बा मनी पैसे लोग चुशी काई कारदार अपनी पैसे मगो तो इधर गलगल शो में जहते को लेके तक हूँ मैं पेटे को मैं लेके तक मां शोते को गोल हम तेला लक्का दुजी को था अच्छा अच्छा मल्लू लुटता मां के मल्लू लुटता मैं पैसे बुता पिता कुछ था बुती मोता दूरी अगर जहे मां जहे तक अच्छा मल्लू मच्छी गलगलाऊं आओ आओ इसी मैंने पता जाता है कि मैं कह रहा हूँ तो मेहमान बुता अब्दुल बड़ी पेटे अच्छा मुद्दा मेहमान बुद्धा कोसदार है यानी ओ ये बलाई मर्दुम नहीं देखे जगह रवान गज बेजारी का ना मत तो सही नहीं बिल्कुल बिल्कुल आओ चूलिया इकबाल मर्गिटा मन संगति वाजकारी असा नाम मोहम्मद हुसैन मन वो गप्पानो मनक्षी बेहतर चाय वरी नहीं चे मोहम्मद वरी के पिता के मनक्षी बुरो आ कप में ही कप पद मातेरी 10 शो में मोहम्मद हुसैन मायरा बुतु नो मन पद शो तो इकबाल मर्गिटे आ कप मातर तो मोहम्मद हुसैन पद ई कप उषा था मुस्लिम भी के करे पद उषा था जी आओ मगो तो वजह चो को गुशी इशा हमारा कोष्टोई को पेरी में पैसे दिए जाता इस में मीर गुशी पिंडी मारा वो दे रेश को था मैं मची तत् को मंदिर याके पैसे दिया मैं तत् को मैं मुकम्मल देखे जगह रवा ना अब तब तक माया गारा जी आओ सरदार अली मेहमान बा गड्डू बेजारी का ना इंगोर आगोर का ना सही सही रास्ता लोग पीछे बेला कर मर्दम सलामती नहीं कैप्टन मौलविश के बुद्धगा ये बनी याद है पेतो पीरो खमे बुद्धगा कैप्टन मौलविश के ये कैप्टन मौलबल मारा उशमा बुतो दलाई बख्शी ये दगदे के मस्जिद नहीं मोलब दलाई आओ जी आओ इसे आओ एदा मस्जिद ती बुत्ता इश्या नान सकता था शिपेता पेता पेत मा इश्या नहीं त मात हां ये मा उदा बुत्तगा इशाना पाना आओ आओ मा छोंडे कप्पे नाने वाते इश्या मास्क पोर को था मां बाल बचक बुत्तगा मा के जिक को था शुतगा मतो वापसगा इशाना मा पानक बुत्तगा ये बेचारे गरीब बुत्तगा आधा बुत्तगा ओ पद तो हमारे शानी सारा ना जायज को था गोरा मा उदा ची पदा लड्डेता उदा ताचेता अच्छा अच्छा उदा ताचेता उस्ताद गुल मोहम्मद वो दो मी ब्रात के मोल्ला जिंदगी जी आओ ईशा सारा ईशा लिया घाट दाश्ता शेक्टो पे मर्दो मत का ईशा ताचेता का नाको शेराना दिया रिंबा 75 गाड़ी हमें दा दौड़ दा रिंबा 75 पोके से शो अच्छा गाड़ी गोरा मी हमके आज अब सलामत को बो नो ये गरीब बुत्ते का ऐसा भले नान सकता था नान दाता टिंबा कपी बुत्ते गोल्डवाना दाते की दे बोले ते माती की बन दिया बयान बने शांको शांशो देख के ये उधर ची गले था आज का एदा ये अमानुल्लाह ये लोग के ये कि अमानुल्लाह है इन्हें ना अमानुल्लाह चस्सरा लिस्ता ये मुल्क अमानुल्लाह ये दा मुल्क किया थे अच्छा तो मुल्क क्या थे अमानुल्लाह अहमद दो बिराता था अहमद कर रिया अहमद चौक कमेशन के सिलीम के कहते गए से दुकान कशी तगी सिलीम के गए से दुकान आस्ते आओ अमी अमानुल्लाह चौक अहमद चौक के ये जगह मैं कहता पूरा ये एदा लड्डे तो शो ये जगह बहा को तैशी के रहा ये बड़ा खुदता शो मश्क था और धुएं ब्रज मश्क था तो या कह यार मोहम्मद सुल्तान उधर फारसी दा अच्छा यार दा कोस्ट वती जान वती चोक मस्कता उधर सांगी कोते की थी सांगी कोते की थी एदा दो चोक किया सो या जनक के इसे शायद महबूब लोग हैं या दोपहर में नहीं आओ जी आओ हमेशा दो भी जने रंदी जने हमेशा चौकी यारान दे आओ आओ गोरा ये भी तो उधर भी ईशा से है ना कुछ लोगा का रो गाटा पदा बकते कपा पदा गाटा रोश पदा ये त्रुक के थे छे वो रह गरगाने दरवाजे का छोटा है चलना छोटा पचको से ही कुछ ते करते काचे था बड़ा सुल्तानी गी
گیتی مولبش کپٹنا آو مولب ایک گیتی سلطانی گورا پارسی دا کہ مولبا لکھی کے دبیا آستے مردمان بتا دو ہے وہنی ماپ بھی چکوے کے ماپ نبی اچھا اچھا گورا کہتے دبیا دبیا پدا اودا کہتے ایدا ایدا بیچار کے اللہ طرح ابو گھنگلا سال ہمیشہ میں تاریخ دے گا نظر سال ہمیشہ کے غلام نبی پمپے سرات تو صحبہ پوچھتے ہیں زہرہ طرح 4 لیٹر ٹریلر سے اچھا غلام نبی پمپے سرا پمپے سرات تک داتی کاڑی آو کاڑا چی بعد تو برو لین بو آو 4 لیٹر ٹریلر دا برو آکا پا کاشی پدا توری بیا اگا آکا پا نکاشی مچی برو باندھا پدا یہ گوڑا کسان کاڑی داتا آٹھی ماں کسا لین بو غلام نبی پمپا پیٹرول کاڑے ہمیں غلام نبی زندہ داتا سرکارا ایلنا غلام نبی کمرہ تو کا نشتا آو تو ربے تر کاڑا دا 4 لیٹر ہے 4 لیٹر 4 روپیہ یہ لینے آو آو نو تو لین بگو تے لین کا کہتے تو مان کا سیکلا ہو بلے گے لینا تر نہیں لکھنا گئے سیکلا مانکا سیکلا مانکا سیکلا مانکا نو پدا کا پبر ترکشی پدا بیا سیکلا مانکا مردما کتا گوڑے وڑو پیشر بوتا ایرانے گلدے داشی نانیا آو آو ای ناکوائے تا کو منی کار ہمیں بوتا گودا مشتو کو ایرانا داشی سرما ٹوکنے دورتا شوتا 4 نان 5 نان دورتا شوتا روڈ تر باہر تو پدات کر دیگے ٹوکنے دورتا یہ بلائی کاری یہ غلام نبی پمپے سرا سال ہمیشہ گرا آت کو ماں 4 لیٹر تیل گئے ماں کو لوگا دکانا ہوتیا آت ابا مانکونا تو من ہوتی سیکلا بدے گلو من 7 کلا بدے گو کوش کلا تھا مردمی یت کا چماشکا تھا مری انگریز ہے جستو پورتے کی بارے ماں چھوڑ دیتی ہوں مر رہی منا بیلی ہم تا سلطان پارسی دا شتے رہے گورا مانگو ترا سیکلا ندی تا 7 کلا دیں گوشی مہماتی طور کا اممہ بیا سیکلا چھوئے بیا منا بدے کہ منا لالائی ندا مہماتی کو بدے میں سیکل چھوئے بیا شوب بیچا سیا صدی من دا گوشی صدی منا ضرورہ نہیں بلے ہوٹلا کہ منا چائے واری نہیں گورا من دستا کسے کا بری صحیح بالکل آو بگل رنا دی گورا بیچارا شو گورا انگریزا بدا ایشی ہوتی کاغذ ماغا داتا کچھ انگریزا گوشتا تو ہوتی لے 2 سال دیم دے گورا ایشی انگریز دیم داتا انگریزا لوٹا شو پدانو کپٹن بو پدا وقتی پادانا نان نہیں نان بہتر دور لگا بالکل بالکل آو ایک ہے مالو چونو کن کہ یا شپا گو کی کچھ دیرات کن شرچ ثواب مان لی ثواب نہیں پتا وہ زوری تے مقاسی مردمانی واسطہ رائے دے باقی مردم کے یعنی محتاج ہیں غریبیں لوٹو کے اجر نہ ملی من موتی زائد یا چٹک کرے تا آو آو منگو یہ کوئی کوشتا ہے تو اسے توشی ثواب مان لی چونیا منگو ما عربہ نہیں کر رہا بودتا کن ما عربہ نہیں کر رہا بودتا کن من یہ مولا عربی بودتا نام تا مازات آو شابیانی مستر بودتا بلای عالمی بودتا اشیا منا عربی گوشتا کو ما یہ بلوچی گوشتا کو گوشی ای تحفہ کے تو اللہ دیا ای تحفہ قبول نہیں بالکل آو وہ تو مدینہ اجا روے تی لوگ مردمہ کلداری نی گریوگانا تو روے اجا تی اجنبی امیچو روچا تو اجا روے امیچو روچا راشرہ بدے بالکل بالکل آو آئی گا معاش کو تا اسلامیہ والا امیچو راشن بدے تو پدا اجا چا بیائے آدھگرے محتاج مبی بالکل بالکل آو نوشا پہ نیمے واجہ گو کے کوشتا سنگتانی واسطہ شریں گیشی تگا او آہاں کے ایرہ تو کہاں آہاں یاد دو کنٹ تگا مردے ایتا دا دہیا کشک بھی این کشک نا بھی انو بچے 7 کلدارا یک کلداری لکے اسے 20 تو 5,000 کہ منی داماتی مشکتات کگا منشو بیارو من بیکا منگو خبیری آجی ابھی چون کنے کشو من بیکا ہوئی تھی درانی تائیدہ تا چہری نو رہی زکاة کشی منگو اجی اونا لا یالن امین دستا بستا زکاة یا روچی نبی دیمے سال انو کہتے رندہ کے پدا فوٹو منگو اجی زکاة نکشی کشی بیل لینا زکاة کشی کو بھی زکاة آو زکاة چونے کشی کی ملی مردم نکشا انہیں مسلمان جیسا نبی بالکل ایک آرہ بدین نہیں بکا مسلمان نہیں لچی چے مسلمان نبی چونی راست آو ہمیں کچھ زیادہ ہیں یعنی کار کے بیران بھی میں مسلمان کنا گانا بلے مسلمان یا صوفی یا شو بدین نہیں کر رہا لفتے امانت ایک ہو یہ عربہ منا گوشت امانت لفتے ایک ہو تو پدا شو تو امانت ضرورتی بو ہمیں بدین اچھے گو بدین پدا بازار مسترہ تو چھے گو شی منی امانتا بدک شی امانتا منی کرے کتے کا بیکا میم نکنے
شی ما مسلمانان که رای نکو که تو بدیل نیه کشو تارا ای بیچاره شد رای دی ما شو پدو میں موتی زائد وڑے عالم یہ کہہ رہا کہ بے وجہ پلانی منی چو مانتے ورتا ہے ایشیا کو کہ بیری بیری تو یہ لوٹا ہے تیرا طاقت مان کہ تو شو بیری ایشو کہ مرچی ما بدی نکل شر نانی وری سنگتی کہیں نو من بل چیزو کی ذر رو دنگو نو او دا کہ شو سلام علیہ وسلم وجہ یہ گپے کا نگانی کہ من تی کرا امانت ایک تا گوشی مو ندانی گانو کی دانا گوشی تو کہ من پر چکے رہی نہ کتا میں متیا گو چے تو باری کو اے مرد کو گی گی چا مپات کو شو ای مولا نیشتا ما بدین نے کرا نانی وارتی کو نو ای رو گانے رائے دی میں کہ بدین نیا دی اما مذہبے گا تو کرتی سوپی گوشی گپا مقام گوشی گپا من بگوی کو گپشی میں شمع سردار کرا کمل داری کو پادریے گا میں وتی پادری بو مسلمانانی آئیے کرا یا چامگودا جہلا جاتا کہ چھوٹے نان ور گیا کا منا بری دا گوشی تو بی عقلی بوتے گئے بیرے میں پادریے کرا تی پادری چو گوشی منی پادری آئیے را چوشوکا کتی دارنا 5 منٹ دا نانتے کیا گوشی من لدی شوی پادری مارا آبر مدن شاید گوشی بیارو من تو رو شو دا پادری نشتا که سلام علیہ السلام شیام بگوش گوشی وجہ میں صوفی آوتا پہلا ہم کہ پادری کر رہا لستے امانتے ایک ہوتا مرچی شوتا ایشا جواب داتا ایشا وتی مولا بولتا وتی مولا وامویا نشتا گو چھا میں جہلا دا چھوڑے نان ورگانے گوشی بچکا پلانی بروے بگو بیتر واجہ لوٹی ایشی طاقتہ لن بیچا سمجھے گانے تو نا برو بگو بیتر واجہ لوٹی ایک شوا یالدا آپ پادری میس کو کہ بارمن چیا لوٹی آپ پادات رام دست میں لائیں تے گوشی تو کدی مسلمان بوتی کتے دیم سیاح کو تگا ایو کو وجہ میں مسلمان نبوتی گوشی تو مسلمان نبوتی کہ آرام ورہ کو مسلمان کارے تو ہی مدد درچیا وارتے گا ماں ہمیں داؤں تو تی دیم سیاح کو تا مسلمان بوتی گئے گوشی وجہ میں نبوتی گوشی نبوتی کہ بولو مردے تا رام پہ گوشی وجہ میں لکر نہیں 5 منٹ بالکل بالکل گوشی آرام ورہ مسلمان کارے تو تی دیم سیاح کو تا مسلمان بوتی گئے گوشی میں نبوتی کو وجہ بولو نبوتی کہ آرام مسلمان وہ تو ہی مردے تا وارتے گا 5 منٹ داری آفتا تا آرام مسلمان کہ دو بند مسلمانی دوزی مسلمانی ما نام مسلمانہ قیامت کو چا رسوا با بالکل بالکل میں نماز قابل قبول نہ با میں حج نہ با بالکل ہمیں بڑھیں میں پتہ انوی مٹکا یہاں تا پپور رہی ماں انو ماں دا ورگا میں تو بڑی تو کی جنی دوست یہاں پر عربان نہ با عربان بلے عربان تمام عربان انو تو گا تو عالمیتی چوک عالمی نہیں وہ چوک کا ملک کار ہوتی چیزی کاری تو جس پتہ کی کہی ہے السلام شتگیر کم بازار شمار میں پیشداری لوگا پیشداری شتگیر بازار تا ڈی بلوچ ہمیں روڈ روگان سی پے کے دی